waishilizi wanzani wa Heleda Hola Tropic FM nyorikao ni hudungaye matangazo ya Heleda Hola Tropic FM harume ezibimo jana na nne harume 54 MHz tosa na salamu ndo za hanyu wasili tarehi ya leo inu tarehi 8 ya juin mahazizili na 20 na ndaru ngari jiunrao haruma ze studio za hatu hunuriko haba mani maini hau inate de la republique ya Singani ngari mtosaoni na humbushuriani khairi na salama na amani. Bismillahirrahmanirrahim. Madanzima de yari hansibanu ngarjo urongoza mwananyasi mtukufu conseil privé bwana Fatuhu mwana wa Colonel Azali Asmani na rimonise ze swara fambi kao gazirumishao haruma lejera la hambu na de prefecture ya hatu henamna ikao do ilio mada avidi gari johdhukuru ma directeur ikao mwananyasi wa Nuru El Fatuh conseil privé wa Colonel Azali Asmani baadhi ya hanjia haruma yezi hanza ya ili ya juse majeni ya waonise ama ngabo zazidi ya ukala majeni kao hawatendeza wa ranganya zembingu iyo demada ya rihansibanu ili ridunge wa mpango wa hatu wa Heleda Hola Tropic FM ikao ni huomo riona mhomo riona gamjoka mkana nyora za hanyu za hatu nanyi garjo mdunzani wana diver kozi johu jazi johu kasirini kozi johu tataya sojo kadhahir eze mikroza Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile gamregwe shwaba shinamina madame Ben Swahiba alfa mzembaba wa Hekomor actualité Badruddin Di Kopla madame Ahmed Dikero mama Ilma Paritina mada Swalihi Paris madame Docteur Dada Marseille grand notable Abdallah Ali Najim grand notable Ali Mbaye Bordeaux grand notable Abdullah Maisha, grand notable SG Mzamani, directeur Mzamani, Jemil de la Pierre Kangujiundo iho Paris. Rimambieni hukaze tosa nezere hema za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni. Ngaribu wao ezari hansibanu nimjoko heyabaha na mpartage wazima ne ze sitinku za Komor, habari za Komor, habari za Komor, habari za Komor. Komor info emananyasi wa Facebook FM Ali Abdou Mkouba chaîne libre de Comores rambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngenyao asihazi hauhusi shiwari hauhadile ladhuri mikenize haki za kibinadamu bandi ya mhumo riona gasibanu gari midao Mwenyezi Mungu ndizo rangu emakati ikao Colonel Azali Asmani fakhamat ar-rais al-aqid Uthman Azali hanjia haruma usukani wa hendesa masiwa ya Komor yensi hambu yinu kabati mba athari ya husubiro hau pando ya paro hansi izo ya jaya ya hunda ngazitomle hao manani na de prefet ani prefecture ya hele jera la hambu ngio hama kaiti ngedudu sao ngedhalilishao wanadamu na bongara unisao kaya ngasina jera liliona rais liliona conseil privé lirambao kaya ngasina hezi mwanama Ali Abdou Mkouba marabi liga mutos journalist mzima Facebook FM kango jihundo Paris tosa na salam ngaronao ya prefet wa ile jera la mitamihudi mwananyasi Fatuhu serikali ya hatu izo ikao ndizo mfanyao mahudumu ya prefecture ya ile jera la mitamihudi ikawe prefet ulo ya abo ngamu mstake bwana Razida wa imru contre haka contre mahezi bahiba andia hanjia harumezio ya prefecture ya heba sauha ngendele yao hata gari ngena mjirwa katikati tuo nguendeso na ufanyazi hazi za hai simbi amma ngari sababi shauri monise nyukaya Nuru El Fatuh daula ya hani daula ya hatu yemitami hudi simabani hao harumale jera
lai hambu hauri wakaza hausima bani hao ilmu haustarabu hamwendo hamaraisi shaikanga nyo pouvoir ekaye mu wahida ula fakhamat ar-rais al-Ankid Uthman Ghazali go pouvoiri yensi ya he hambu kabati ma athari ye prefet wahele jera la hambu ngondo hemindu ngazi dudu sao ngazi hozao ngazi shikitishao ikahumono bakaltex hahimi sawa nami sawa ne maranya gwendo yensaila gujensaila ngusinganyo magari side namna yo garzirongo au sisi Tropic FM la station du soleil rimwambie uka daula ya hatu Mananyasi Nuru El Fatuh conseil privé kena ukiri ufavorize le jera la mitsamihuli urentie prefecture ya hele jera la hambu urentie prefet ya Antoine Hanie ya puhele na sheo ya puhe mvubwe ya dosingania magari na yabo bo hambu mlio haruma ze mimbar gamjifahari ukanganyinya yesi zoni zodongo mwambiani bo Fatuh conseil privé Mananyasi ukaya yezi ya Colonel Azali Asman al-Ankid Uthman Ghazali yekefai mahala itoti mituje bai ze dalilu ndezi Marconi si akatosa na salam tunda banga sina mahamili banu e prefet wahatu nane zemera indaone ukwafe maore ndo uhamba prefet mroha hata hii Nuru El Fatuh e prefet atungu denzo gwendo hemindu gudo sukumla boka taxi gamuhishimiu imajera yamandwa ajim ransi imajera hanyu kamjaporo fanya banongo harumaye hambu ya hatu inu yezi ya Colonel Azali Asman mtukufu rais wa daula wakauja prefecture hunu Colonel Azali Asman harumu kadajana prefecture hunu yezi ya sambi ya janio mheshimiwa Ahmed Burhan majumba ya wahwa rangubo mbibo juu yatomleho manani ze école technique za wahwa Muhammad Abdul Wahhab ze posto za wahwa nezi ya sambi zilio singani majumba administratif majumba liyo hunu harumale jera la hatulinu kamtina mbaba hanu mahansi jera la husu picha ngezi liyo ngamfavorizeo mabavu ya prefet mitsamihuli womri yaka kontro amini ukahaba hasalimu amri ngenga mumikao ya raja Nuru El Fatuh conseil privé yezi ya hanyu ye nyinyi wandu wa hambu mlio harumezi mmonawe prefet wa hatu ya duzu hao ya singani yao na magari urisa bokaltex hata zenkaba za hizi malala singar tabia hokaola de prefet wa hatu tosa na salam do zahanyu kozi jo kasirini kozi jo tsataya sojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hau husi shiwari hau wadile etide ze biro za hanti ya majamazi hunda kamtuhishimu wanadamu walo yabo boma tufanya hata harumale jera etindanyi mlo karimu na Nuru El Fatuh conseil privé nyinyi wandu ikao wahele jera lai hambu muaminiwe siasa Colonel Azali Asman ze BM zito wao mbahi zao wandu ndo heji na prefet wao pia ngojo kondo heji wahatungi hama mruhulo ani uhuzo zinkudu ekaro hazini nabo yemshuhilifu yemrumodere hajuhanza yafanye de prefet hele bavu la hatula hele jera la hambu sava pa na mumwangalie mumikeze hishma za ae ani mbenue le jera na minga mjosubuti ni hensi mifano banu ni mwambieni watukufu wanzani de prefet waika janruma wallahi hata wallahi wabillahi yodele rabilo rambe shagam kozo gasina mahamili bam e prefet waingu duzuwa ngutomuholio manani apa amana lodele jira la hatu gamchongo uhuli ya manotablu magari watona maana chamipango itona hata mbamradi
ze biro ema administrateur wa hanyu wa helejera mwarenti prefeado himabo karteksi ifanya hamangu hulo njugu yes jana hado ende nsaila je nsaila sitabie wangu yode mada ya Rihansi banu nimwambieni ukanuru El Fatuh ka elejera la mitsamihudi loba ni halejera la hambu hauri wakaza ngar aminiu yawe prefe mamhuli ale katkat wa elejera la mitsamihudi nsilekeze wangu ani mransi ezahatu boma tufanya ndongo haruma lejera la he hambu yinu mti hensi mapicha mai hau mti minye izo majama hunra unu siwamba hambu flus hambu surur maudu wambaga manzo mvotewa wanru ikaungwa nyenyao wa aminiwe siasa hanyu lejera la hambu 0 fois 0 est égal à 0 itiso na mvuu basi ndizo mjo ufanya chakwa na uchabanu wa hewa mwambie ni banu haruma za bimbar za hele dao la Tropic FM hau haruma za nyido zinu hauwe mmonani haruma emiji bo mdungo wadungo humdungani mwenda mwe swalize juma we wambia kaa abalanga bondongo wazibira una kwa na umambiani Nuru El Fatuh shehaza hao ndizo wajumchomani wajodo mwambiani nrabo haba hinu zibara rihabanu rimwambie nukaya Nuru El Fatuh mwana wa hemu wa he daula al-Ankid Uthman Ghazali ya prefe wa elejera la hambu gutomliho manani nani emera yema mera ngabo yezi zabira banu wakana magari ngamjosubuti nuhambie uke siasa tide namna yo siasa ngeti hao ye prefe ze prefecture izo mjamzi hundu yabo zo ziantu yabo ni Mburuani président de l'assemblée nzamani ze la pitali mwa jamazi hundu yabo zilo arme kapitali hatu msijwe ezia ya Colonel Azal Asmani kajaparu hansi pichamani zo mjamzi hundu yabo na muhishimu izo majamazi hundu yabo chendogo silo karinga mjamu mijini mweswalize juma mbuzize tinzwa mwebangara nzori votewa mwetoaze karte za heparti serse iyo 0 fois 0 na mhudumu mtukufu Nuru El Fatuh na mhudumu lejera la hambu prefe wa hatu ona zemeri zilo hunu bana Nuru El Fatuh ngamuhambiwe mana wandu mitila wa uhoshele ziziaka wandu lone onao kwa tuamba ze kweli zemera zilo hunu ngabo wakate kengabo muhizi apariani armale jeralinu hao ngabo irja zemera wauti ya mafura e gendarmerie ya mtsuje hao wahulia pine wawatina rume magari hao wajoja wa deplace ndo watahamuizi hao mruta hai Nuru El Fatuh ya prefe mitami huli wabani ya prefe mhambu sisi delejera lona maraisi wenchi e prefe wa hatu ngukozo nguduzuho e prefecture ya hatu ngeduze hao nenda imabo kalteksi jana hasadangua yocho sigana na magari karja kubali Tropic FM la station du soleil Nuru El Fatuh ne ezia hanyu neze coordination wazi hansa armale jera la hambu ula upepo kwa na uhambia zinu kwa na hulekeza ndongo wajo uhima abo wado hufanyidia wana ziduara vanu mimi jao vanu jao kabata tamshinzi ni shababi ni mrumdu hasi ihisa mvua huo sikahanza ntekeleze wajibu nionise ukaya heli mhudumuze prefecture mwaheshimu mwanike magari wende sate prefe wa hatu razida mtukufu yapo mitami huli prefe wa mitami huli yatike na mjinru wa katikati e prefe wa hanyu wa hele bavu ulio mitsuje hadonda hemindu yefanya hama mru simple yepulo geli bo kaltex ça c'est la honte
watukufu wanzani rilawa haruma omvawo emada ya kaudo ya rihansibano asihazi hauhusishi wari hawadile kozi jo hujaz jo kasirini kozi jo tataya sojo ka dhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao ndizo Nuru El Fatu conseil privé wa Colonel Azali Asman rimheshimu bandi harambua ya siasa jimla ivumia haruma yanti bandi hanjia haruma ya siasa jimla hahansi hanome wanazijana haruma zidara ama wanazijana wao warende hawezi wanyanganya zemali za hedaula haini direction ikao mnajana we Nuru El Fatu ikao ngabo muhishimu he mistake haukabengwa mwana shango shamgwa mtukuza hanza ya badili politique harenge majeni mbavi haruma zidara bahi haini mrukao hanomewa ne Nuru El Fatu wasanga prison wasa watolo hazini izo pia daula kwa japoro hima banu wazamba izo Nuru Fatu ngari wambiao karizijua ka haze ya hahongo fanyo ili ubadili mwendo ama wanrikao do wanikao watoto majeni mnatotimizi mahamili mlioho pirizo ya moroni na mwishie ze ndemaizo bozini pepe yao inuhamba vision Tropic FM la station du soleil inate de la République ya Singali na mbadiri nyima andu majeni mnikiwao aminifu ne mwana nyanyi Nuru El Fatu wananganya zemali za hedaula hurisa thumma hurisa ema udunga mjukambia Fatu hindi hamransini hamfebleseni hamwabia dinrabo hindi na hammikanize chance hanza badili ezi alamandizo baadhi ya majeni kao wanomewa ni Nuru El Fatu haruma zeidara wanyanganya zemali za zeidara hizo wahibi wa prison simambia ni ukaharuma ze direction za daula ya Komoro ikao ngefanya uhazi de directeur wa zempo za Komoro za tendelwa ni mwananya si directeur Adolphe uo ngujibu hajibu ngujibu rangu ya budget ya 2022 haijimlisa haihansi rangu ya budget ya 2023 banu ngiyo tiar ze kiesi za daula ngu reponde e personnel alona eniyo ngwa aminiu nguo niso daula na weti mingoni mwana wadongo udunga Nuru El Fatu kwenda haruma ze jumaze hidi ngu amini ukatiruma banu ne daula mananyasi Adolphe directeur wa zempo tiruma banu yili nsimbushie daula yili nsimbushie zemali zitolwao haruma ne daula zifaidishe daula ngu reponde nge makini haruma ze hazikao ndizo yeye yafanyao wamnaijana directeur wa zempo kacha babaiya kacha zulu nge haruma makinifu mananyasi Adolphe nge nyinyi manikwe chance ne mwana nyanyi maudu ngabjo kwamba rogo hindi gamrejei haruma wa upande wa hele jera la hambu mwananyasi Nuru El Fatu conseil privé ni wambia ka mitila wa wambia ukaya ze coordination mwazianza haruma lejera wandu walango wale mevu na we mwambanga mwado magabili voti upepo do nyao upepo do virao ekimanga garjo hamba Mistral ande ila Mistral ya Marseille juzi mfumbili mwananyasi Nuru El Fatu ikawa mjo hambieza kweli banu ukemakini udojua ukaya siasa hanyu kitufanyiwa ngiyo baka begeya wanu waudungao walwaruma lejera savapa Dimash rakanio haruma mji mtukufu wa Singani razaliwa rinusiziwa ni mfoma mji uka garelo rakenti wafanye mkonti wakimji na bonga bajo fanyia politiki yao njenda kabimi mahala na tsuparwa mitende sina uja nibaleza kamera zangu arina kase bure haruma mabunjilio ya kiserse no eza homji wende wakati wa zamba rirumu wanroha tuende watunde bahiye ze coordination
hawe madhamana wa serse warongo wao harimo mji wa Singane Dimashi saane haini shababi ya roha na animajito sibambar na maji honi sakana mjera dere harume parti serse sha ezambu habo Nuru El Fatu harume le bango jitukufu la Singane nimeni banwa ja swale jumahun na mwende mwa adere haruma ze parti politiki bo mashababi mrohe hunu mjini yode faso ya mbabo iyo politiki na wengo juo ka Nuru El Fatu kasingani surur wa mjini hunu vahabiron sana wazinambu wa makiesi en 2019 hema gui waiona wa mashababi ngele wenu holiho ya huwarongoza nyinyi madhamana mapulo ni Nuru El Fatu mfanye siasa ha gamuoni sao picha la ukaya na mwende mwanjie haruma ze parti politique haonga mwaparao ngombe kana mjema dere haruma serse na mjede hizo ikao dizo Nuru El Fatu ya ronesa hau ya siasa jimla rangu 2019 wanda 2016 ujahunu rifanyo mjiunu rongo fulani rimrega ni hazini rimfanyile ni jao shadoka na madema dere mrehe hunu mjini na mjahama ze parti politique yode sujet ya kawo mwananyasi Nuru El Fatu si jao tiwamba kwa nrutinda wala politiki ya rumele jera la hambulinu itengwa wa nrutinda wo tiwambia ka 0 fois 0 est égal à 0 mashababi wa waro habo haini mru hasinyo uso no shababi wa Singane ikao ngamjosibuti nzambe bano hautifahari jamais kabati ikakwati haruma ezi jamais kuna parona shababi Msingane dia himilie mru haruma biro mriano mewa Msingani hau mru helejera muhimilie biro yado meya hau yado yo hata wanomewa wo uzanda mana wo ujifahar yude politiki ya baliwa ba na mwene madere kuna porona moto Msingane ya njaru mabiru adofari ya mru Msingane anomewa maala au yambaja ula Nuru El Fatu ekango anzo siasa wambiwe ushababi wa Singane ekango utaho ndaone Raoul de la Pierre bawode oni swalaza lijiralai hambulinu wamzinisa wakataka onda depite basi wandu kao kwa jakanda aesha wamwambia kanga sinda we hama hadisi ya politique do shababi wa Singane wamonisa a 100% sina ufumba FF ya Burhani Hamid na baadhi ya politique ya wandu hele wa mji ikawa ngwao haruma lejera la hisia sa serse wodo jaweka za Burhani rabo ukaya wola do block wo zonrabo Burhani Hamidu ya usubuti hambia mwana Msingane ukaya na mwende matsambali arme arudhiyo mfanye siasa mjie wa mwazini tishurti ndamie uzamba so tisho shakweli wakati kawe kange harumezi haungi ngusutene mru besira ni mnungu jofanya yeshua yae tosa na salamu sikarbentirlate wakati ga amini ukaya ye wahe daula fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Ghazali gasina muda mwinji banu kajaoni harmashaisi wa Shamzwani garjuzi sao Anisi Shamsudini ngawenda Anisi mhuwa daula ngebidiu ya njie nzuani haraka ya remwae masama ya tilwe milele hauke politiki ihisa ngedo swafil awal iyo lazima ribiro na diveru wao rimuziseni wananyasi waheserse fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Ghazali ahomonda nzuani Anisi Shamsudini ngawenda huu akensi inu bakomore shamanki msuje muhadalwa aferi Nasra yamba hata Nasra ta muono za jiri ntapalo wandu wadiwasa Nasra na balanga wandu wanjia chochoroni homo harumaze biroma batongo uhiba Nasra
wambushu na wala mwawahansi maamini ukawaende senti waprofita njomoni wala wasankade mnansi oi wambushu bai wambushu gouverneur wa Sheswa Shamzwani ikawa Komoro wa ulindao ze declaration wafanya ndaono wandu ikawa mwahansi harumaze sali watu sisi watangazaji riaminiwe matangazo yao heshio ni master mwadi mrongo zao na ukanyi watukufu ngari lindao rilongoze ka emuwa hedaula fakhamata rais al-Ankid Uthman Ghazali ahomonja nzuani serikali ya Colonel Azali Asman rangubala wambushura kwa janja nzuani ngari uzisao je na singar aminiu kayeka daula ge daun zwani hawe mu wa daula ngono zwani gujorengwa hashe ulila ka wode mu wa daula ani singa wenda hu rangubala garungu zawo na nyasi wa mwali ye gouverneur wa Sheswa Shamwali ukahunjia idukuni na wewe urongoa ukaurongoa je amini haukuja amini gawe mhara au hindi gouverneur Fadhil hudaza ngasina meze wazabanu kabati mruhu ono mbaba hanu umarusiwa haungo amini komwendo sindaula hau hindi kozi johu kasirini kozi johu tataya sojo kadhahi ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asiazi hau husi shiwari hau hadile rongowa gouverneur wa Sheswa Shamwali ukasha hau banfia ema opoza walio mwalinga nije kartungo nani kabati demonstration ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao tosa na salam rongowa gouverneur wa Sheswa Shamwali utsidaze ukasha wa M17 parti kaongere mawe muwa daula parti kawe himi ngashinda nao ne daula ni tukufu yatendelwa ni fahamata rais al-Ankid Uthman Ghazali mdazaje nganyije au tahanzio mpango wangu zembi nwiti na renga banu ngamumbushironi khairi na salama na amani ngamrejeni mabieni hukaya juzi siwono wanazijana watukufu wa homji wa Ivembeni wajusa pankart banda wa roha hojumani washemeleza ukaya ngawendo mwendo mwi wa homsiri wa Juma wa Ivembeni sadakta hakika sende tizi hakikisha hakatila mazihoni homjini mtukufu wa Ive basi wa msihiri kao do wa udaili yao ematapialo yao wallahi uksim billahi kwa jamerite wa mjini hata sonorisation ile yao ke jamerite wa mji wakana haki thumma ngona haki o shababi ula haukaze tapi za halo haruma msiri mtukufu wa Ivembeni mrufikiri kaya lagabani mahala balo ani side namnayo wamanga wa hatu ikaunga amini ukaya nyurenda umsiri na ubahwa haukamsubuti muwaha mhudumu ya dini ya Mungu hata sonorisation ilo yabo mrufikiri kala fankowa ngari amini ukaya o shababi wa jusa ze pankartizila wakana haki na ongo na haki kwa mjini Ivembeni yabo lazima boza jazadini rimeshele zizieni ni mlono mji huo haunyi wa manga mko uhudumu ya dini ukaya kweli omsihiri nguhalwa nai ngahududu sao na yo mahala lavimu uke mahala wema ubatilwa turu haukayode nyumba ya Mwenyezi Mungu lazimuri rirete za dunia rangalie mbabi hizo tosa na salamu do zahanyu gamu mjimlisoni mada ze mada mbili za nhatsibanu mada ya handani sirongoza ya mwana wa Colonel Azali Asman hukaya ye prefecture hau ye prefe wa hele jera la hambu nge hama upepo gutomliho manani gwendo karobwe oliho ya ukaya mfavorize ze prefecture za Komoro hawenga zija siwono ya ka kontra Colonel Azali Asman
Mwananyasi Razida prefe mjuzi ahisenge na mjinru wa katikati ngulengo nuo ngujonda heji zemeri zitomliha manani na nyika msina biro nzima mwaifanya haruma lejera la yambu ni wandu ikao wa Colonel Azali Asmani ekaye mhungu wa hedaula nge haruma hezi kajaparo hamna nyumba wa administrateur hawama andomba ndongo haruma lejera la hambu abo izo majamwa zihunda za hanti wa nezi zezi zabira na mhudumu wandu wao mwahishimu prefe wa lejera la hambu tide namnayo nana zemera na zangaliwa ba hurisa thumma hurisa tizamba haruma mpango watu sionisa ezidara ikao mwana wa Colonel Azali Asmani Nuru El Fathuddin ikao ngari mhushimu conseil privé wa mwa daula habadili mwendo ya hunome mashababi haruma daula haruma direction bahe mashababi wao wahibi wasa gwa prison yabo zo sura yambi rakanza rumonise kai mwana nyanyi hanza ya monise ka mwendo ikao doenda waondo duhazo walio sindawunu lazima rudo change nyika mtu amini zo ikao ndizo yeye anzo yafanye shamwende haruma idara ngabo watutimize mwa ngabo watufanya mezi wahibi wasangwa prison wasangwa obonze iyo demada ya Rihansibanu rijimlisa Mwananyasi ikao directeur wahe shirka la maji Sundi Gulam ya helejera la hambu wobo Mwananyasi Nuru El Fathu wede mruboko rijohu mtaha umumsaidi armale jera la hambu linu hauka hafanya hazi ngena zohamba husonima ye wa ushadabi wa helejera la hambu mmike ze posibilite za hele shirika la linu yani kiwa yaendese le shirika ba ngena ndogo za uhambi ya usonirenda waiho haruma imiji ya hatu ndongo mdusoti ndiwo msujwa Allahu alam bengo ya directeur woi Sundi Gulam mtukufu rimshimu habaya milango ya baina hangu na Tanzania muone ili ni muzi serai za ndongo katundrenga shanga muamini ukehazi yafanyao ngam amini na waimanama shanga muamini hazi lazima nifanye ni mwambie Nuru El Fathu ka uo ngam amini ukaya gujo hambia mbanongo ukaya haruma lejera hafanya abo msaada bahe na nikiwa haruma ya idara alonio mzuani ndiso Colonel Azali Asmani Al-Akidu Thuman Ghazali raha kajanji haruma shesu wa shanzwani garjuzi sao ngari usisao wa msuani anisi samshudi gouverneur ngawe Faransa hau ngawenda hu ngari mbushira oni khairi na salama na amani nyori kao nyu partage mipango ya daula Tropique FM ngasi hunu inate de la République ya Bortwan Darambe mani maini ani yoma hala hamajin tosa na salam marhaba menji gari zahoni samaha bo mahomoriona mko homoriona basi wanza ribalie jirma siwanda ribalie gugugu ho yabanu ritose ze salam